Evo danas ćemo govoriti o dvije teme i naravno bit će još mogućnosti pitanja. Prije svega o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini i govorit ćemo o željeznicama Republike Srpske. Evo da pređemo odmah na ovo pitanje. Kad je u pitanju popis stanovništva, PDP očekuje da se konačno objave rezultati popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini u što skorije vrijeme, jer svi znamo da bez valjanih podataka nema kredibilnih strategija u društvenom i ekonomskom razvoju jedne zemlje. Vi znate da je popis trajao veoma dugo, od pripremnog perioda, organizacionog i na kraju, evo, toliko dugo čekamo i na objavljivanje konačnih rezultata. Zašto ovo govorim? U to vrijeme sam bio u geodetskoj upravi i ona je involvirana bila u popis u smislu geodezije, kartografije i podloga koji su bili bitni da bi se uspješno završio popis. Tada smo upozoravali nadležne organe, prije svega Vladu Republike Srpske, Željko Cvijanović i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, da kod izrade metodologije za popis treba posebno voditi računa da se ne izvrši prenos nadležnosti, da se obezbedi maksimalna kontrola cijelog tog procesa, a posebno upozorenje se odnosilo na to da u Federaciji Bosne i Hercegovine, kada je riječ o statističkim popisnim krugovima, da su u Federaciji Bosne i Hercegovine podigli za 4000 popisnih krugova više nego što je to bilo 1991. godine na posljednjem popisu u Bosni i Hercegovini. Šta to znači? 4000 novih statističkih popisnih krugova znači da se radi o 100 domaćinstava i da na taj način negdje oko 400.000 stanovnika može biti pod znakom pitanja ako bi bilo eventualnih zloupotreba prilikom popisa. Vi se sjećate da je i predsjednik Čavić NDP-a govorio svojevremeno da je jedan u domaćinstvu mogao da kaže za 20 svojih ukućana i na drugi način bilo je primjedbi tokom samog procesa popisa. U Republici Srpskoj u odnosu na popis iz 1991. godine 1200 je bilo više statističkih popisnih krugova. I smatrali smo tada i upozoravali, a upozoravali smo to i pismom predsjednika Republike Srpske i objasnili šta sve može biti problem. Ovo je bilo upozorenje stručnog organa i u to vrijeme su to ignorisali. Željka Cvijanović i Milorad Dodik